Las condiciones de su tempus a sopra desta Sardigna iben chelu serenu o pagu iluilu, kin possibilidade de addensamentos atretos in sa banda orientale. Sos ventos anasulare debiles a regime de brezza. Sos mares antesse pago movidos. Las temperaturas mínimas ana essere sena mudar de rilievu, Casteddu 6, Tattari e Nugoro 14, Aristanis 20. Las temperaturas máximas ana essere sena mudar de rilievu, Casteddu e Tattari 27, Nugoro 23, Aristanis 25.